Flalhumoya Newsia Hawais tu hi Pura Khua Puef Loma Fapa ania tuna hian Newsia Hawais tua mi in loinan om mek ani fa panga nein meichia pahnih le mipa pathum an neya tuna hian ama hi damloin longtlai LCMC hospital nom mek ani a khel ru hi athi to ni in doctor ten an soya Zaya thirphum ngai ani ti in an soi ni heti lai hian afanu vanal ruat pui kum khat le chan ve chu virus chi khata wangin taksa hi alo dura ari lo te apok ke in hei hi arim che em a ataksa hian mun tam taka oma ati sa hi hloi thlak ngai hial te ani bok paber puhlumoi hi anat na rei to in mei ni tang khan het na hian atlak buaka district hospital siha hun rei tak loan enkol to in LCMC longtlaya refer ani hetianga chhungkwa natna le harsana ten atlak buaka wang hian chhungkwa eijong tutur anom si lawa a chung tele mitlom ngai te thil peka wangin voin ni thleng hian tun hun hi an thleng ani hetiang ani wang hian siaha autorickshaw owners association te chuan he an harsatna le an mang an te hria in August ni som pakua atang khan an mani pualin donation khonani a theito pin an tlana ti chuan voin August ni som ni le pakhat tlailam khan he donation an khonna sum fai cheng sing ni le sang le zaruk hi an chungkwa hnena lom takin an hlanani siaha autorickshaw owners association te hian tranpui ngai an hriat chu an tranpui zela he an moto nangmal somna ni angche ti hi an vongnung hle in ka hria ani chu wangin he an thil thati hi topsan mai lovin malam hun zela po he an moto nangmal somna ni angche ti hi vongnung zel turin du sakna sang ber ka hlan ani hlasiam tu chuan mi borsom te chuan doctor an ngaia mi hrisel te chuan an ngai lo atiang khan mi borsom te hian doctor hi kan ngai zual bik em thina chu mi tur chuan sumle pai kan mamo thin ani mi borsom te tan mi harsa jok te tan luan chho i hre lawang u chu Christian te ru put dan turani engponi se kan zawai me hian nangmal somna ni angche ti vongnung zel turin kan zawai me hian kan rilru isiam tharang u nang mal somna lo ni zelang che